पी न्यादलिपा यहाँ पछली भैरविया जात्राइ लागि यसी थङ्गुदु पी न्यादलिपा यहाँ पछली भैरविया जात्राइ लागि यसी थङ्गुदु यहाँ कोने मजिपा व लाखे ननिया रञ्जितकार समुदाय न सुई निकु ताहकगु यसी पछली आजुया न्हन्या खेले बुधबासुथे थङ्गु ख थोप परम्परा पी न्याद न्हसे दिना चुङ्गुली थुक्सी जुगु ख मियोसीले बेमागु सुई निकु ताहकगु हलिपता रञ्जितकार समुदाय गुई छद दुमन नाय बालगोपाल रञ्जितकार पूजाना छानादिगु ख यसी थनेको लागि पचली भैरव जात्रा व्यवस्थापन समिति नाना चोङ्गु यसी गाग भुया यसी थङ्गु ख ठोकुबडी चाहिँ ठो यसी थनी कार्यक्रम जुल आज्ञनो अनुसार ठो 50औं वर्ष बेरुको लाल तो चले बजुबडी खास थो चाहिँ रञ्जितकार समाज रञ्जितकार विषय चाहिँ थनीबडी चाहिँ कार्यक्रम का अले अब खनो दया जी दिमसा तो जात्रा व्यवस्थापन समिति पहिलो न पहल चाहिँ यन्त्रो ख 5-6 वर्ष जात्रा व्यवस्थापन सोनौपडी चाहिँ 8 वर्ष पहिलो न चाहिँ धनराई गर्नु चाहिँ कुबडी झिउ संस्कार चाहिँ माकीमाल तो माकी मनु तो यहाँ धैले अले वेकअप सँग उनी इन्ट्रेस्ट भया खुसी चाहिँ वेकअप पिए वया चाहिँ जिम्ना चाहिँ सल्लाह हेर तो यसी थनीपडी विषयले अले उके विषयले दिमसा विभिन्न मनोटेना ब सल्लाह मिले ठाकुर जी ना ब सल्लाह रञ्जितकार समाज ना ब जना सल्लाह ना यानी बोले चाहिँ बिहा उतरीका ठोठो पटा ठनडु ठुटु किसिम ठुले हाटी उठी खन्जुल अले एजिया चाहिँ दिन्छ डक्को चुना अले जी वडाई पाखे चुना पछिल्लो हेर क्षेत्र विकास समिति जात्रा व्यवस्थापन समिति ठकुर जुजु रञ्जितकार जी चुना सल्लाह हेर्नुले चाहिँ खुसी ठनी पनि बिहा चाहिँ खन्जुलले कहाँ यसो ठिकै जुने गैना इन्डियाले आठो जिया वन विभाग वन मन्त्रालयले योसी क्याउ लागि अनाउना वेकअप चाहिँ पहल हेर्न टुक्री पहल हेर्न वेकअप स्वीकृति नबिल वेकअप जुले सबै लागि चाहिँ उक्स ठुन बिल अले 5 मिनट ढोको टुके लगे जुल लगे जहाँ चाहिँ योसी हेउबडी कार्यक्रम जुल अले गुबडी चाहिँ मजी मगाउबडी ठिकना चाहिँ वडै पाखेन बारवडै पाखेन चाहिँ चिया माउख उइ त पूर्ण सहयोग याउडी जी वडा चुनाव जी वेकअप तयार अले जात्रा व्यवस्थापन समिति लगायत अले ठौ दक्षिसु सहभागी चाहिँ यो चाहिँ जिसँग अन चाहिँ मचुली चाहिँ थन चाहिँ योसी सालाया अले आठौँ चाहिँ थनीउपडी ठो कार्यक्रम जुल आठौँ चाहिँ निरन्तरता याउडी चाहिँ झिउपडी सोच्दु आजी थोया चिज चाहिँ झी विश्वराइपडी वडा चाहिँ नाम सल्लाह नोडु आजी थोया चिज चाहिँ महानगरपालिका नाम सल्लाह चाहिँ खटे फिर चाहिँ गु किसिम झिउपडी संस्कृति संस्कार झिउपडी ठो धरोहर ध्यान हामीलाई फिर चाहिँ गैना माक्युडी चाहिँ ठो माक्यु लागि चाहिँ जिमसँग चाहिँ प्रयासन चलाउनु ठुसीपडी चाहिँ करिब पछिबाट सूर्य ढिवे ठुकै नाख ठुसी सूर्य बुधबार सुथे यसी थने त सको हया मचली तया तगु सीमा मंगलबार पचली तक सागु खा
पचली भैरविया जात्रा मोनिया पछि मरखुनु पचली तेपा आजुलिसे अजिमा द्यत जात्रा याना यहाँ तिथि था चाहिका हदिगु ख पछि मर जात्रा कोनेया जापु समुदाय न्याका वेचुङ दुसा जात्रा छोले रुद्र विनायक गने देन जात्रा जुइको ख Bana baca geri duyun gula.